Acara ini disponsori oleh Pamirsa samian baga kerama manglani eling antuk nelebang protokol kesehatan merupanya jaga jarak antuk nampenin pandemi COVID-19. Indiki ucap kewadarang oleh epidemiolog saking Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia FKM UI Triunis Miko Wahyono. Keketus saking kantor berita antara Miko Mausang nyaga jarak dahat kabuatang untuk nambakin panglalah pinyungkan. Dosiki kantor sekali meter sida nambakin infeksi saking COVID-19. Punika taler sida nes panglalah ngelintangin kontak fisik pantaraning krama. Ya diastun kasus aktif miwah positif COVID-19 kauningin nenten nyaga jarak pantaraning krama patut kelaksanayang sama margi imbang sareng prokes ngangge masker pet pradi krama wenten ring tengahing kahanan rami. Manut Miko, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM taler side ke angge dasar, ring sajroning uningayang puatesan sosial. Makata uger-uger prokes dahat kabuatang, makadi nyaga jarak sani kantun becik kata lebang oleh krama. Nanging patut anutin prasarat, PPKM ngawigunayang sistem leveling. Santukan leveling mawasana majeng pewatesan ring daerah, ring sajroning laksanayang protokol kesehatan. Sekadi ring zona level siki, panadunan pewatesan sani kemargiang oleh pemerintah, sekadi nadosang lepas masker ring tengahing ruang, sani terbuka miwas sepi. Anutin puara saking Presiden Joko Widodo, makata bulan sani lintang. Lianan punike ring zona level selanturnyani protokol kesehatan mangdani anutin kahanan ring udangan suang-suang. Miko taler ngaptiang mangdani samian angge nenten ngeluputang prokes napi mali Badan Kesehatan Dunia WHO sampun ngudarang pamuput pandemi COVID-19 sampun nampekin galah. Miko ngelengang mangdani Indonesia statu waspada sanenten dilis mutusang pemargi wiadin anutin puarah saking makata negara sanis sampun nenten mestatus pandemi. Bali pos nguningayang.